banjye baransize baranaye mfite imyaka 5 none nakaba mfite imyaka 7 none nakaba nshaka ko abantu bangirira neza bakanyishyura minerivare y'ishuri ariko baba uko nguko bagize neza. Banjye baransize baranaye mfite imyaka 5 none nakaba mfite imyaka 7 none nakaba nshaka ko abantu bangirira neza bakanyishyura minerivare y'ishuri ariko baba uko nguko bagize neza. Nshuti Jean Pierre Peter, none urakora iki mwino mihanda? Mu rugo baranaye. Mu rugo bagutaye ufite imyaka ingahe? 5. Bagutaye ufite imyaka 5. Ufite imyaka ingahe? 8. Ufite imyaka 8. Bivuze ngo umaze imyaka hafi 3 uba mwino mihanda. Kubera iki uba mu muhanda? Mu rugo baranaye none ndi guhiga umuntu mfasha andira amashuri akanacumbikira. Umuntu wagufasha akakurihira amashuri ndetse akanagucumbikira. Umeze ute? Ni iki wasaba abanyarwanda? Nuko bamfasha kwiga amashuri kugira ngo bazanyishyure amashuri nk'iyi. Icyo kintu wasaba abanyarwanda. None se kuri hano ku mihanda urahakora iki? Mbega muri rusange nshatse gusobanura ngo uri hano hamara iki? Mu rugo baranaye mamaze hano hanze imyaka 5. Hanze wamaze imyaka 5. Ufite imyaka ingahe so? 8. Bivuze ngo bagutaye ufite imyaka mikeya cyane. Ikintu wasaba abanyarwanda nuko bakwishyura amashuri ndetse bakanaguha naho kuba. Meze ute? Meze neza. Namahoro. Meze neza ariko. Vuga cyane. Ndakubona yuko umeze neza. Hanga turi kumwe na bagenzi bawe baracyari batonya ariko wowe uri mukuru cyane. Bavuga yuko bamaze igihe kinini hano ku muhanda, bavuga yuko batiga. Ese nkamwe muturanye cyangwa nkaho bazi koko ntago biga cyangwa no guharabika ababyeyi babo? Bariga ariko ikibazo ni cy'amakayi. Bariga ariko ikibazo ni icy'amakayi, ntago bigize babirukana iwabo. Ikibazo ni icy'amakayi n'ibiryo byonyine. None se ni iki wasaba abanyarwanda? Izi saha nk'ubwengo isanzure ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ni iki wasaba abanyarwanda? Ikintu nasaba abanyarwanda ni ukudufasha tukabona amakayi yo kwigiramo, tukabona n'amakaramu, maze tukabona n'inkweto nta kindi. Inkweto, imyenda, ibyo kurya, ibintu nk'ibyo ngibyo. N'ibyo ngibyo nta bindi. Bakwita nde? Banyita Batamuriza Shadi. Duherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, abana batonya bavuga yuko ababyeyi babo babataye bakiri batonya kugeza izi saha nta nubwo bakiga cyangwa ntago bakiri mu ishuri kubera kubura ubushobozi. Bavuga yuko barara aho babonye bitewe n'imibereho mibi babayeho. Bavuga yuko papa wabo yabataye akajya kwishakira undi mugore, naho mama wabo yarabataye ajya kwishakira undi mugabo. Bavuga yuko bipapa bakanimama bakaba basaba ubufasha, basaba abagira neza nimba babafasha bakabahereza ibyo kurya cyangwa bakabishyurira amafaranga y'ishuri. Ni mu gihe bano bana bafite agahinda kandi nuko bari kubivuga bari kuvugana agahinda ndetse n'amarira. Banjye baransize baranaye mfite imyaka 5 none nakaba mfite imyaka 7 none nakaba nshaka ko abantu bangirira neza bakanyishyura minerivare y'ishuri ariko baba uko nguko bagize neza. Nshuti Jean Pierre Peter, none urakora iki mwino mihanda? Mu rugo baranaye. Mu rugo bagutaye ufite imyaka ingahe? 5. Bagutaye ufite imyaka 5. Ufite imyaka ingahe? 8. Ufite imyaka 8. Bivuze ngo umaze imyaka hafi 3 uba mwino mihanda. Kubera iki uba mu muhanda?
mu rugo none ndi guhiga umuntu umfasha ndira amashuri akanacumbikira. Umuntu wagufasha akakurihira amashuri ndetse akanagucumbikira. Umeze ute? Ni iki wasaba abanyarwanda? Nuko bamfasha kwiga amashuri kugira ngo bazanyishyurire amashuri nkiga. Icyo kintu wasaba abanyarwanda. None se kuri hano ku mihanda urahakora iki? Mbega muri rusange nshatse gusobanura ngo uri hano hamara iki? Mu rugo baranaye mamaze hano hanze imyaka 5. Hanze wamaze imyaka 5. Ufite imyaka ingahe so? 8. Bivuze ngo bagutaha ufite imyaka mikeya cyane. Ikintu wasaba abanyarwanda nuko bakwishyurira amashuri ndetse bakanaguha naho kuba. Meze ute? Meze neza. Ni amahoro. Meze neza ariko. Vuga cyane. Ndakubona yuko umeze neza. Ahangaha turi kumwe na bagenzi bawe baracyari batonya ariko wowe uri mukuru cyane. Bavuga yuko bamaze igihe kinini hano ku muhanda, bavuga yuko batiga. Ese nkamwe muturanye cyangwa nkaho bazi koko ntago biga cyangwa no guharabika ababyeyi babo? Bariga ariko ikibazo ni cy'amakayi. Bariga ariko ikibazo ni icy'amakayi, ntago bigize babirukana iwabo. Ikibazo ni icy'amakayi n'ibiryo byonyine. None se ni iki wasaba abanyarwanda? Izi saha nk'ubwiye ngo isanzure ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ni iki wasaba abanyarwanda? Ikintu nasaba abanyarwanda ni ukudufasha tukabona amakayi yo kwigiramo, tukabona n'amakaramu, maze tukabona n'inkweto nta kindi. Inkweto, imyenda, ibyo kurya, ibintu nk'ibyo ngibyo. N'ibyo ngibyo nta bindi. Bakwita nde? Banyita Batamuriza Shadi. Urakoze.